Seslendirme bağlama. Oturun da. Kazaklı sabahta kömür köylerimiz kalay. Dayıslarına. Dayı olsa evde kömür köyümüzün etleri ortaya çıkarız, bağırırız. Şimdi Yürekli de gel. Sonra verimsizliklerimizi bildiririz. Ya birbirimizi. Ha? Ortaya fırsat kurbalandı. Bir takımımız kanday yedi, kaytak öldürüyedik. Kanday tartışma verildi üyeye. Uşağına okey. Destek gerekli tapsırlasın. Şanda yazdı, bugün sen de sınıfında tiyatro barasını çocuklar sınıfında tiyatrodan yeni barasını kaskadan iletişim kalay insan tiyatrodan sonra ülke kalay kazandı. Yaxşı. Uyga o'rinish topshirmalarini yetkazadi. Men uyga avtobusli teatrga boraman. Do'stlarim men kezdesib birga bilet sotib olaman. Tomosha spektaklni ko'rib bo'lgan so'ng do'stlarim men qo'shilib uyga avtobusga qaytaman. Yaxşı. Oğuşlar, endi barliqlarimiz nazarlarimizni bildirib o'tganlarimiz. Jaraymi? Ko'rdim. Қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті залына қош келдіңіздер. Бұл зал Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің 74 жылдық қасиет ғимаратының қақ ортасында орын алған. Залдың өзі дөңгеленіп институттар жасалды. Ал енді залдың төрінде орналасқан бұл қазақ халқының мектебінде жатқан мектебі. Алдарыңызда ұсынылып отырған кеңсе алтын. Жалпы үйдегі байланысты ұсынылған режимде. Кеңесінің ішкі бөлінісі ерлер жағы және әйелдер жағы болып екі бөлініп тұрады. Ал енді кеңседегі ең құрметті орын барлық қазіргілер ол күйі. Ішке тараған жүргізушілердің ата сөздері, ерлері, назарларыңызға ұсынылған. Себебі қазақ халқы 3-4 жасқа толған ер баласын Haber bütünlüğü, sizlerge manda sunağım var. Bugünkü jara taqrimimizda shamolit bileti chiqarishdi diye. Endi qanday taqdim ko'rdiliklarimiz kuni sabarimizda. Qozog'istonda Astana qalasida o'rnashgan ultliq murojaatlar Bağlama degan taqdirda bugungi savolimizni o'qiymiz. Bugungi sabahda men sanatsiz Bugun men sanatsiz жақсы баға алып жүрмін. Мен саған жақсы оқуды тіледім. Бүгінгі сабақ тіледім. Сабақты түсініп жетесің деп ойлаймын. Мен бүгінгі сабақта сенге сақтым. Sol oyun arqılı biz sabahın түсінуге әрекет жасаймыз. Жарайма? Қазір ашылмасын платформамыз. Тақтаға жаңа сөздерді аудармасын айтушы Әзиза шығарды. Ауызша айтты. Ол не деген? Ойын деген? Енді қасақшасын жоғарыға түстеп керек. Ойынның орнына. Қалған сөздер айттық. Burası.
Uzunda. Lina. Zanjir. Lydia. Yedinci ve Orta Asır tarihi. O havay avlanmadaki Dürüst yaptılar o avlanmaları. Dersin rahmet. Oturalım. Dokuz. Doçent Sanat Sayın ortalık zalda Елбасының дауысымен басталатын тұсаукесер барысында ол қос қанатын қағып бірде самғап, бірде қия ұшады. Бірінші қабатта Alıyoruz, bitiriyoruz. Tahtada suratlar bunu koyuyor. Sol suratlarga birinchi және екінші suratga birinchi top javob beradi. Ya, daftarimizga yazib, o'rnimizdan turib javob beramiz. Jaraymi? 3-4 suratga екінші top javob beradi. Tushunibmi o'yi? Zaraysizlar. Tahtalarni 3-4 surat. Abdulazizning dizaynerlari Muhammadqul Rasuljon. Ha, yaxshilar. Rushonay. Uzluq muzeyi qay qalada o'rnashgan? Uzluq muzeyi Astana qalasida o'rnashgan. Kerak, tomosha. Ikkinchi suratga javob qaysisi? Uzluq muzeyining ekspozitsiyalik keshaklarida qanday zallar bor? Muzeyning ekspozitsiyalik keshaklarida Nur-Sulton, Tayyorsiz Qozog'iston, Altın degan sifatli zallari bor. Yaxshi, rahmat. Siz suratga ikkinchi topga kim javob beradi? Qani Abdulaziz. Aytchi. Qanday show ko'rsatiladi? Birlanib san'at sayin Astana arxitekturasi shou bo'ladi. Yaxshi. 6 suratga javobingiz. Taqdid tarixiy жәдігерлер saqlangan. Murojaatda Qozog'istonning erta asrdan hozirgi deyarli tarixi kelayotgan жәдігерлер saqlangan. Ulug' murojaatning negizgi zali qalay ataladi? Ulug' murojaatning negizgi zali oltin tusda deb ataladi. Qozog'istonning ulug' murojaatida necha ekspozitsiyalik zal bor? Qozog'istonning ulug' murojaatida Astana, Tayyorsiz Qozog'iston, Altın, Yejirgi және O'rta asr tarixi, etnografik tarix, zamonaviy unir, arxeologik Qay qalada o'rnashgan? Qozog'istonning ulug' murojaati Astana qalasida o'rnashgan. Qozog'istonning ulug' murojaati qay yili ochildi? Qozog'istonning ulug' murojaati Qozog'istonning ulug' murojaati qay yili ochildi? Qozog'istonning ulug' murojaati 2013-yilda ochildi. Tamam. Yeni bayramınızda özünüzge koyulan bağınızda naqdlab koyup mağa alışın belirsinler. Ama otol köftürümüzge bugün sabahta qanday özünüzge qanday bilim aldınız, qanday bilim жеткілікті болды mu, жеткіліксіз болды mu sınaqlarınız olsa, o taxtaдағы otol alışın bilemiz. Özüge 10 degan bag'ani qo'ydi. Sesi. 8 dars.